orang Tanjuang Gubalo kabau anda dibau kasaruasu ota membubuangkan lagi hijau nan rokok kawan pasem baju. Itu orang takabur, orang sombong, orang gadang otak. Itu cara hendak gadang otak libatkan dah Allah Ta'ala di dalam satiuk kakuk satiuk karajuawan. Ala Tuhan Salatullah ala Yasin Salatullah ala Yasin. Lai senang hati kita, lai lapang dah dua awak rasa tambuh selai tawasalna wa bil hadi wa kulli mujab bi ahli bad wa kulli mujab bi ahli bad. Mudah-mudahan solawat dan kita lantunkan, solawat dan kita sampaikan kepada Rasulullah, dijauhi selawat kita dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah datang kepada kita nanti memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kita. Salawat itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, salah satu ibadah nanaringan kita amalkan, tetapi baralah kadang sesuai pahala kita mengamalkan salawat itu. Salawat nan kita lantunkan berbuahkan manis, buahnya daripada salawat itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu surga. Di dalam kitab Berjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga itu diperuntukkan bagi orang yang namuh bersalawat kepada Nabi, namuh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap jelah kita mudah-mudahan satu kita nan lai bersalawat sebentar tadi, insyaallah bersama-sama kita diserupuni Allah takai kulolah hendaknya nanti, amin ya rabbal alamin. Ialah bapak-bapak, ibu-ibu, kata-kata mukadimah sedemikian ambo sampaikan karena hari lah menunjukkan jam 9 saparampe kurang sakit. Kira-kira de kita nan basamu laki jambara de awak taluk mencari ambo duduk di muka kita.
Lai mangatia akito masuk ke Yaman. Lai sampai jam barat taluk diawak nan basamu mencalia ambo duduk di buku ko ha. Taluk laki jam 10 ah. Sampai sudahlah. Ayolah kita apa sampai sudahlah. Di mas sudah di sinan kita baranti, di ma baranti di sinan sadu kita pulang bersama-sama lah ya. Yalah bapak-bapak ibu-ibu sebelum kaji kita baca pengajian kamu sampaikan. Terlebih dahulu bapak-bapak ibu-ibu, aku selaku hamba yang taif, hamba yang penuh dengan dosa. Ambo ramudo mata nyampang dalam penyampaian ambo kok indah meletakkan sesuatu pada tampeknya. Lain lu buat lain ikan, lain padang, lain binalang. Kok lunak kece ambo karih taraso dikitu nan basamu. Anan takana nan kamu sampaikan pada malam kini kok. Dari awal kini sampai sudah beko, ambo meminta maaf sekadang-kadangnya kabake kitu nan basamu. Baada kitu basamu lai kabake maaf bo ko ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau maaflah dia, senanglah dalam hati, sejuklah dalam kiro-kiro. Berapa ilmu yang Allah titipkan kepada doamu pada malam kini, sadu itulah kaji nan kita dana, nan kita bawa pulang bapak-bapak ibu. Ba ayo ka mengaji awak lai. Yo ka mananga pengajian kita lai. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daklah mulai kita akan menempuh bulan suci Ramadan. Bulan pambakatusu nan kata orang tua-tua. Bulan suci baralah sampai kasucinya. Bulan nan dinanti-nantikan dek kita umat muslim. Bulan nan kita tunggu-tunggu nan bulan Ramadan kok. Sabale bulan kita mencari dunia nan sabulan kini ko iyo ka kita adoan banai kini ko bulan Ramadan kok. Dai takai tu ni awak. Oi. Yo takai tu ni awak. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata Allah Bapak ini. Ya mandangan Al-Quran nan turun mencari satu Allah alam kepada Allah Ta'ala. Didanga satu Allah, mengangu satu Allah. Allah Ta'ala berfirman kuah, hoi satu Allah masuk manusia tanganmu kini kabar dari Allah Ta'ala. Binatang burung di udara, ikan di lautan, satu Allah alam langsung terpana mendengarkan firman Allah Ta'ala dan ikut. Manusia tacangang bawa tacangang ngunsang mangangolo ubuang di udara mangangolo manangan ayat naikunan turun. Rasa terpanggi aja awak rasanya apa? Awak panana di bawah Allah Ta'ala kemah.
Tak lama sesudah itu disambunglah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, sadualah orang yang beriman. Anan kecik baru bapak-bapak ibu-ibu onda awak kiru itu. Anan kecik burung jatuh udara onda untuk awak kiru itu. Anan kecik ikan di dalam lautan onda untuk awak. Untuk orang yang beriman kau. Kutiba difardukan atas kamu untuk berpuasa. Jadi nan puasa ko diwajibkan untuk orang. Orang yang nama aku, orang nan beriman. Jadi kalau lai rasul terpanggil hati awak, rasul lai taimbau jiwa awak dengan satu ayat nami koko, ayo berpuasa awak. Pilihlah dek kita. Kajadi awak, kajadi orang yang beriman awak, atau kajadi burung yang di atas udara awak, atau kajadi ikan di dalam lautan kita. Kalau lai berpuasa awak, tentu kita memilih orang yang beriman. Ia wajib dia awak puasa Tuhan. Ditambah seketelah apa-apa ibu-ibu di dalam hadis, sia orang nan gembira, senang hatinya Ramadan katiba bulan puasa kadatang. Haramallahu jasadahu alal nirah. Lah diharamkan oleh Allah Ta'ala jasadnya disentuh di api neraka. Lai bahagia kita bulan Ramadan katiba bulan puasa kadatang. Oi, sadu alahai lai bahagia awak. Maka dari itu, ko iyo kita ka menempuh bulan nan suci, bulan nan barasiah. Iyo kita barasiahan lo kandangnya. Iyo kita barasiahan lo tampeknya. Saumpama kita ka memasukan ayam ke dalam kandang, iyo dibarasiahan kandang dahulu. Kok pati ado musang di dalam kandang, iyo kita kaluan musang. Ado ulah di dalam kandang, kita kaluan ulah, supaya 10 ayam dimasukkan ke dalam kandang, tiba di dalam kandang, iyo 10 ya. Jangan sampai dimasukkan ayam ke dalam kandang 10, satiba di kandang ayam, di kandang habis tak mengaji ayam kok. Jangan sampai kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang kuat, hati nan tak barasiah, hati nan busuk. Sebab di dalam diri kita apa-apa ibu nan jadi raju adalah hati awak. Yo, senang hati awak, senang sadualah. Sakit hati awak, sakit sadualah. Busuk hati awak, busuk sadualah. Iza salahat jasadu kullu, iza fasadat jasadu kullu. Sebelum kita menyambut bulan nan suci, bulan nan barasiah, maka dari itu iyo kita barasian hati awak dulu. Sia bapak-bapak ibu-ibu di siko dan la barasiah hati ya. Oi, mancak dah awak bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Seminang lah. Kita sadu Allah siana la barasiah hati awak di situ ko ha. Kalau ada tu takak cik lu. Ada. Baadi kita bersama. Kuat hati awak.
Kumuan atau berasia tiawa? Kau mau bertanya, kau maja mengalah. Sada kita yang hadir, lai berasia kau hati awak, lai, yo mana lai? Congkek tangan lai berasia dia. Dah ada kau awak sih kau jepang. Barasiakah hati awak atau kotor hati awak? Barasia? Kalaulah barasiah hati awak, you nak perlu kita mengaji nolai. Di rumah je lah awak lewat tiara barasia. Kita mengadakan pengajian ko iaitu siraman rohani awak untuk paube-ube hati awak. Maka dari itu apa-apa ibu, sesuai jo hadis yang telah ambo baca tadi, inna ummahati sayiat salas wahya kibir waharas waria. Indua angkang penyakit hati ada 3. Nan pertama si kibir, nan kedua si haras, yang ketiga si ria. Ana mau itu bapak ibu, indua angkang penyakit hati. Ayo abu tanya lah celok, indua angkang lagi tahu awak apa indua angkang kau? Apa dua? Ketua kadang iya. Kepala kadang inti-intinya, pengurus intinya. Ada 3 tadi. Nan pertama si kibir artinya takabur. Nan kedua haras artinya lobo. Nan ketiga ria. Tu 3 indua. Mereka para anak lo indua ko indua na 3 ko para anak lo anak mereka ado ujub, ado sum'ah, ado sombong, ado ria, ado mereka rasa awak nan hebat ujuk di bawah dia awak. Iri dengki padandam busuk hati sakit hati tu anak-anak. Kalau nan intinya induaknya ada nan 3 tadi tu. Selagi orang tu manusia lai duitnya lai bangoknya ada nan 3 tu deknya. Itulah yang disebut dengan sifat kemanusiaan. Tak pilih-pilih orang itu dah. Oh nyo apa oli nagari ada deknya. Oh nyo buyama ada deknya. Selagi orang tu manusia, selagi orang tu masih hidup je lah. Ada deknya 3 untuk angkang penyakit tadi tu. Ada takabur adanya, ada lobo adanya, ada ria adanya. Berada kita nan bersama. Lai awak akui 3 induk angkang penyakit tadi itu ada di awak. Oi, kau aku tekan tu aja macam ni ambo. Ambo tanya sekali lagi apa-apa ibu. Induk angkang penyakit tadi itu 3. Oi, apa? Lai orang juonya lai manusia juonya lai duit juonya lai. Ada nan 3 tu dia ingat. Nan pertama tadi takabur, nan kedua
lobo nan katigo ria. Ambo tanyo ka kita nan basamo sada awak nan hadir lai ado nan tigo tu di awak. Inyo kunci tadi lai orang juo nyolai, lai duit juo nyolai, lai mangok jo kata ke bawah angok lai. Ado de inyo nan tigo tadi tu. Ambo tanyo sekali lagi ke kita nan basamo. Lai ado tigo indu angkang penyakit tu di awak. Baal sebenarnya kau ha. Kalau apa-apa lo, lai ado di kita tu apa-apa tigo indu angkang penyakit tu. Tak ada lo. Berarti nak duit waktu lo. Alai duit apa ini Lai duit lai. Kalau lai duit jual lai ada awak nan tiga tu. Sebab itu adalah sifat kemanusiaan awak. Kok malih kita nama sama ko ajang babo kan. Ambo lai ado jual sifat nan takai tu ado. Sebab ambo manusia jual baru. Sebab ambo orang jual baru. Sebab ambo lai duit juo baru. Pasal sama awak lah. Tiga yang dua angkang penyakit tadi tu lai ada di awak. Lai awak akui kini awak sedang sakit. Aku ikut penyakit tadi kau Penyakit indu angkang penyakit hati tiga tadi. Takabur, lobo, ria. Lai orang jual nyolai ado nan tiga tu deknya. Ambo tanya ke kita nan bersama, lai awak akui penyakit nan tiga tu di awak tu lai. Kalau ada penyakit nan tiga tu di awak berarti awak ini sedang akui je lah makna awak tu Lai awak akui awak sedang sakit. Dia awak dan biasa nak sakit ko awak dan mama awak sakit kepala awak, sakit pinggang awak, sakit singan tua awak, mendingin awak, flu awak itu nanti tu awak sakit biasa dah. Kini awak lah mengaji, awak lah tabligh akbar, kiroe ado sakit nan di dalam ko namoe. Sakit nan di dalam ko iko lah nan sangat lebih berbahaya oleh apa-apa ibu. Kok sakit demam awak lai bisa ditulak jo prokol. Sakit pinggang awak lai bisa diurui. Kok flu awak bisa diubai. Tapi kalau sakit dan di dalam ko lai taluk jo prokol gak tima. Awak sakit hati, awak busuk hati, lai taluk minum madam sari tu. Tak taluk tu. Tu acara mau beknya aku mahlah diadukan lah di panitia iaitu acara tabligh akbar mengaji awak bersama-sama itu menanduannya bahawasanya kita sedang sakit. Jadi kita pergi kontrol pergi Ustaz kan pergi awak wirid bulanan tu kan tandua pi baru bek. Sekali sebulan contohnya dia ada dia pengurus kita, dia buya kita sekali sebulan kita menengah pengajian. Berarti awak kontrol sekali sebulan. Lah parah sakit awak nama itu alun. Alun mana tu lain. Tapi beko lah parah sakit laki orang laki nyojo, bini orang, bini nyojo, gambia orang, gambia nyojo. Tujulah parah sakit itu itulah tahu lah wirid itu pak lah sekali seminggu wirid lah 2 kali seminggu pai mengaji kamu saji pai wirid itu tetapi kita nambah sambung pada malam kini lai lu sakit-sakit ambil dolai lu sakit-sakit bana dolai mangko dia dokalah tablik apa nak kai awak lu percaya awak kini tu lai dongku nak do kecengku tu do awak nak do takabua do
takabua ko jo sombong hampir sarupo apa-apa itu. Kita kaji cie-cie. Dak doa takabua dong biar. Dak doa takabua dong ku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita lupa atau memang tak sengaja kita melibatkan Allah Ta'ala di dalam kehidupan awak. Ya, nan kece awak dari rumah kapai kamu saji, iyo awak nan berjalan. Sementara Allah Ta'ala nan meminjamkan kudrat dan iradatnya. Ya, awak baladang, sementara nan kece awak nan bausaho. Nan sepatu hakikatnya adalah Allah Ta'ala nan mengizinkan itu untuk bausaho. Allah Ta'ala lo nan majah kita rasaki. Lupa kita jo Allah Ta'ala lah tak apa awak cik. Sia di siku apa-apa ibu nan tak pernah lupa jo Allah Ta'ala sari tadi saja. Sari tadi nak doa lupa jo Allah Ta'ala dongku. Takana tadi Allah Ta'ala doa zikir tadi subhanallah subhanallah. Tadi takana Allah Ta'ala. Sia doa mamak di siku nali takana Allah Ta'ala sari tadi. Kadang-kadang kok kalai sadar sembahyang lain mana? Sadar sembahyang 5 kali sehari tekan Allah Ta'ala dewa. Kok lain tekan Allah Ta'ala sadar sembahyang? Kadang sadar sembahyang tu hendak kakak Allah Ta'ala lo pengana tu. Sarakai sembahyang baru de bido nak pulang ayah anak. Dua rakaat sembahyang de ba'akalaikum. Sedangkan sadang sembahyang jua cuk pangana malewa-lewa dak kalah tangan. Lah takabu awak lah sombong gitu. Nan yang parah bana kita laki-laki kabini awak. Nan kece awak laki-laki awak lah nak menafkahi bini awak. Pada syariat iyo. Tapi nan pada hakikatnya Allah Ta'ala menitipkan rezeki istri awak melalui awak. Nan kece awak ya magia. Talaki ebo jo laki bini. Kalau nak gara-gara den doha, nak kabaranjo kau doh. Kalau nak gara-gara den doha, jual kembali badak kau. Kalau nak gara-gara den doha, nak kabar anak kau doh. Nak kecil orang laki-laki kau manden saja. Banyi bininya disambunglah di bini. Yolah udah kalau nak gara-gara dendo nak kata kaiko udah bodoh. Kalau nak gara-gara dendo udah nak kau sirawa udah bodoh nak kecil laki bini kau. Akhirnya di rumah tu apa-apa ibu-ibu lah manden saja lah. Laki lah manden, bini akhirnya hen barehen hang barehang. Dan katiden betul kamu lo bacakan. Cicit lalu je ada mamak kau cie. Jadi bapak-bapak ibu takabua tu sebenarnya menghilang sifat awak tu. Dan tu kok kasabana dia awak dan tu menghilang sifat awak tu mana puak dado. Kok ndak dia awak terlihatlah tu. Kalau ndak dia awak sementara awak tak ada apa-apanya. Kalau ndak kudrat ndak iradat Allah Ta'ala ndak doa ko doa awak bangkai ko Tuhan. Kalau kita pakai sifat takabua je sombong samo kan gua apian-pian samo nyuna samo lo cuma apian-pian samo takabua je sombong ampiasa rupo kalau dipakai sifat nanduo sado ibadah pahalo hampo
pahalo ditolak indah ditarimo. Takabujo sombong kalau dipakai, sagalo ibadah pahalo tak sampai, pahalo ditolak jatuh kangarai. Ikuah mak ko lalu dek terlampau paham ya. Dia terlampau paham atau mengantua? Oh, dia paham, alhamdulillah. Mulia paham aku, tapi dia terlampau paham, dia terlampau aku. Jangan sampai kalau walau yang matul mencuak. Jikalau wak pakai sifat takabur, wak pakai sifat sombong, tak sampai amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala tu, ditulak mata di Allah Ta'ala, tak diterima dah sifat orang takabur, sifat sombong. Awak meninggi otak lah siaga otak tu, you ongi halah rabi orang sombong. Ongi boleh tahu awak, you meninggi otak sifat manusia teman. Tak kami laki-laki saja doh, ibu aku iyo loh ha. Manden awak tu meninggian mata kabuan awak tu ha. Gadang otak. Kalau bahasa Padang Panjangnya apa-apa ibu orang gadang otak tu. Orang Tanjuang Gubalo kabau, anda dibau kasaruasu. Ota membuangkan lagi hijau, nan rokok kawan pasem baju. Itu orang takabur, orang sombong, orang gadang otak. Itu cara yang tak kadang utawak libatkan dah Allah Ta'ala di dalam satiuk kakuk satiuk karajuawak. Sesudah itu barulah kita tutup, kita ubek sifat nan tadi itu dengan dua ayat di dalam Al-Quran. Ayat nutuku, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Di saat kita takabur, di saat kita lupa jo Allah Ta'ala, di saat kita meninggikan diri awak, di saat kita manden tadi itu capek ditampuk dadu awak. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Astagfirullah. Ananawa takabuan, ananawa sombongan. Samintaru falyanzur, maka hendaklah kita pandang asa mulu jadi awak. Hendaklah kita pikirkan asa mulu jadi kita. Anak kita ni kulika mimma indafi, asal kita daripada setetes air yang hino. Iyo itu asal kita. Oi, lah iyo itu asal awak daripada setetes air yang hino. Tak baragu sanini Allah jo. Anak awak tak kabuan, anak awak sombongan. Di kampung Ambo apa-apa ibu-ibu asa ayam daripada talua. Di siko mungkin sama rasuada. Ayam lain ju talua jo asa di siko. Talua tu diaraguinyo de orang kampung Ambo 2.500 cek talua tu. Asa kita barakoh ka kita haragui.
Maaf menyabui ambu apa-apa ibu. Asawak ko daripada setetes air yang hino. Air yang hino tu tak serak di kain awak, tak cicia di baju awak, maloyo awak membau minyo. Aso kamu entah awak membau nanyo. Busuk ke arah sudah. Tak lama pangana mai duit dah. Ya tu. Setetes air yang hino tak itu. Cuasa saja barulah kalah wajah ayam masanya dia ragu dia orang 2.500 asawa enggak baraku segini Allah kudo akhir kita menjadi sebujur bangkai. Kalau akhir ayam iyo sebujur bangkai lo iyo, tetapi bangkai ayam ko apa-apa ibu digoreng dia orang jadi ayam goreng. Sabalah pau ayam ko 10.000 cek. Digulai ayam ko jadi ayam gulainya. Ayam gulai itu sabalah 15.000 cek. Dimasukkan ayam go ke dalam sumur jadi ayam semur. Ayam semur tu berada di sekolah. Bara ayam semur tu di sekolah. Ayam kecap. Di mobile. Baraku bangkai ayam. Kau bangkai kita, lai kadar ragu nanti indah. Dari sini ajalah kita takut dan doa anak kita sokongan, anak kita takabur. Kadang di saat kita takabur, di saat kita sombong, kita tidak nampak kekurangan awak. Kita hanya bisa melihat kekurangan orang lain. Awak tidak bisa melihat kesalahan awak. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Samin tahu kesalahanku adalah sifat satu Allah yang manusia. Al-khata'u wa nisyanu fi sifati linnas. Tersalah dan terlupa adalah sifat daripada manusia. Kalau orang takabur, orang sombong, inya nak nampak kesalahannya dah. Nak nampak dia kesalahan orang. Tumang kowe kalau orang sombong, orang takabur mengajinya. Datangnya pada malam kini mendengar tabligh akbar, mendengar pengajian, dak masuk ke cika datonya dah. Sebab nak nampak dia kekurangan nambah. Kekurangannya ini tak tahu dah. Inya bisa melihat kekurangan orang dan menyampaikan. Tak tahu dia kekurangannya. Mangkoe lain menangap pengajian tapi parangai tak kait tujuan. Dek atu dek sombong dek takabuan dan ada di dalam hati kau. Menangap pengajian lihat cok menangap ceramahnya. Tapi nak mah berubah parangainya dah. Bakatu bantun orang Minangkabau. Rami pasal batu sangka. Rami di anak orang Kumangu. Mendengar pengajian bapantang tinggal. Tetapi parangai tambah cilaku. Orang di mau orang wirid hadir taruhnya. Di mau orang tabligh akbar tiba taruh. Tetapi nanti dalam hati takabur onge sombong ala urabi ko luntap yang oleh ndak bau beubek penyakit ko di padian sakit selama 10 tahun 20 tahun overdosis lah sakit sadoalah komplikasi lah sakit sadoalah tu nan pertama penyakit awak tulu be takabur sampai kita tapuak dah doa awak kita karena asal mula jadi dan akhir itu kejadian. Sementara kita bergerak digerakkan Allah. Kita hidup dihidupkan Allah. Kita mendengar dengan sama Allah.
kita melihat dengan basar Allah, kita bakatu dengan kalam Allah. Mana semua sumpah Allah. Allah tu nan pertama apa ibu? Lalu nan kedua lah. Nan kedua si aras ya tunyo orang lobo. Lobo ko apa-apa ibu sama jo tamak. Tamak lai tahu tak? Rakui dari cie nak kedua, dari dua nak ketiga. Iko dan paling banyak memakaikannya ku apa-apa ibu-ibu orang padusi ku nan lopo ku baad kita na masambo tu ka berang kita uy baad ka berang kita kambo pa ko berang ni ibu kambo sudah ko mo pulang lai sudah ceramah mo pulang lai pa Bako orang parusi dan banyak memakaiannya karena ikut adalah sifat kewanitaannya. Karena wanitaku apa-apa ibu laksana bumi takkan pernah puas menerima hujan. Tetapi hebatnya orang parusi ku apa-apa ibu indah iko indah Allah. Nasaruku iko jadi jiwa. Aku hebatnya orang parusi ku. Indah dape bakanda hati de engkau nang gagah tu nan sarupo gagahnya jo engkau kajadi jo ndak dape dawa itu ndak malah nan saroman itu jadi atu hebat dia orang produksi kau. Kalau kami laki-laki ndak do iko nan dawa yu iko ndak kalau orang produksi itu hebat lai awak akui orang padusi ibu sana ambo indu kakak-kakak ambo awak orang lopo oi nyonas amal sakan dia mengecap penyakit ya lai awak akui awak sedang penyakit lopo lain dah kalau lain buat kia upe kalau indah dia tak buat kia upe doang. Sebab iko adalah sifat orang padusi. Ni ibu kadang lebih cayo je betul tayu-tayu aja. Tak puang pue-pue dah dari cie nak dari dua nak dari si cincin ke padang panjang otarui bana ka kotolawe ala ba cincin ala bagalang nada pulo bakaluang amin lah di balik cincin dia udah Allah galang nanadulai udah lah di balik dia udah galang Allah alai kaluang amin lah yuk itu kita ibu itu sifat kemanusiaan awak biasanya tando awak orang padusi tando sifat kemanusiaan awak itulah kita ubek sifat nan tadi itu apa-apa ibu-ibu yaitu dengan sifat qanaah. Apa qanaah ko apa-apa ibu-ibu merasa cukup nan telah Allah takdirkan kepada kita. Anan Allah Ta'ala dia kepada awak lah cukup samporono dia awak asal. Sanyenek dia gia alhamdulillah. Banyak dia gia alhamdulillah. Kalaulah takah itu kita bermakrifat kepada Allah, tak do marusuh dak kita dolai. Sakit sanang, kayo sanang, bansai bahagia. Kalau nun tak pakai dak kita sifat dan takah tu lah apa-apa ibu-ibu. Takui awak ka bansai, aro awak ka kayu. Penyakit lopo tadi satu sifat yaitu sifat qanaah merasa cukup wak nan jo apa nan telah Allah Taala ajar kepada awak
Yang terakhir yaitu sifat ria. Sifat ria ko apa-apa ibu awak memangga-manggaan amal ibadah awak kau orang. Awak ba'a supaya dikecian awak awak orang taat, orang rajin beribadah. Mengumbar-umbar kebaikan kita kepada orang. Kalau tidak nampak dia orang awak sembahyang subuh ke surau tu, tak mau awak sembahyang ke surau tu. Kalau tidak tahu orang awak bersedekah 500,000 dan belum bersedekah awak tu lah. Kalau tidak nampak ada orang banyak awak berbuat kebaikan tu, tak mau awak berbuat kebaikan tu. Penyakit kita juga tu. Ba'a cara maubeknya, iaitu banyak kita zikrullah, banyak kita mengingat tu mangko sesudah sembahyang lah diwiridkan dek para guru-guru kita, para buya-buya, para ustaz kita. Banyaklah kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah salah satu kalimat yang jadi oleh Nabi Muhammad sawakatu Isra dan Mi'raj. Dia kira pesan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, tolong sampaikan kepada umat engkau, patanam di dunia, di akhirat nanti panen awak. Aku ya handa Nabi Ibrahim. Banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersama-sama kita baca oleh doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tiga penyakit hati apa-apa ibu lambo sampaikan puluh tiga B. Ketahuilah bapak-bapak ibu, sifat nanti go tadi itu tidak akan nama hilang dek kita tu. Sebab itu adalah sifat kemanusiaan awal. Tetapi kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengendalikannya. Takabur kita kendalikan dengan dua ayat dalam Al-Quran. Karena asal mula jadi, karena akhir jadi kita. Lobo awak karena satu sifat, iaitu sifat qanaah, merasa cukup yang telah Allah ajar kepada kita. Yang terakhir sifat ria, kita kontrol ria ko dengan banyak awak zikir kepada Allah, banyak kita takbir tahmid. Sekurang-kurang sesudah sembahyang kita iringan para imam kita iringan para buya kita zikir bersama-sama. Sebab apa-apa ibu, man aksara zikrullah ahabbahullahu ta'ala. Siapa orang yang banyak zikirnya kepada Allah,
ahabbahullahu ta'ala. Allah Ta'ala sayang kau orang tu. Taruh cinta Allah Ta'ala kau orang nan banyak zikir tu. Tak tuntuang sayangnya kau orang nan banyak ingat kepada Allah. Kalau lagi banyak kita zikir kepada Allah, Allah Ta'ala sayang ke kita. Cinta Allah Ta'ala kawak. Kalaulah sayang Allah Ta'ala kepada awak, kasarubu awak kadibawa di Allah Ta'ala atau ke neraka. Nampak tiang kini nan awak cari ilahi anta maksudi warido kamat matlubi. Ridho Allah Ta'ala nan awak aru aneh. Lah ridho Allah Ta'ala kawak Allah jati dawak rumah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Kalaulah sayang Allah Ta'ala kawak Allah jadi doa. Kira-kira ma payah membuat orang sayang kawak pada membuat awak sayang ke orang. Ibu-ibu apa-apa ambo, mana payah membuat awak sayang ke orang daripada membuat orang sayang kawak. Eko ba'a ibu-ibu kau tak pernah sayang-sayang awak dulu doh. Tak pernah muda awak dulu doh. Karena gadi-gadi kau lah mau tanya yang lun-lun babini kau lah ya. Yang lun balaki lah. Kira-kira mana payah membuat orang sayang kawak daripada menumbuhkan sayang awak ke orang. Membuat orang sayang kawak. Nama kau mah bu ya mak bu. Membuat orang sayang kawak payah. Iyo mana tu? Awak jangan ayah awak tak kait dulu kan. Kalau diambu apa-apa ibu membuat awak sayang ke orang nan payah. Sebab ndak tentu dia awak do tak sayang awak ke orang. Tapi nan paling mudah adalah membuat orang sayang kawak. Membuat sayang orang kawak cie caranya. Ana sukonya. Aba ana senang hatinya. Ana nandaknya. Itu cie caranya mana? Kalau mama kalau ndak sayang dawak kawak lain itu lu cara cik. Carilah kesukaannya, ana nioinya, ana dikandanya. Kalaulah dia kandanya, disuruh sembahyang, wak sembahyang, disuruh pas barasia nanti barasia hati wak, disuruh awak beribadah, ibadah awak. Disuruh awak baca Quran awak. Disuruhnya awak untuk memperbaiki, untuk memelukan sifat-sifat namburu awak. Awak pelukan sifat namburu awak. Kalau lain nama awak bahasa sekuati Allah Ta'ala ada terduya kau, besok di akhirat sekuati awak lah. Kamu masuk neraka awak atau kau surga awak sekuati awak. Tapi kalau sekuati awak ada terduya kau, biswa dia kira sesuatu Allah Ta'ala lah. Kau kari masuk anak ke neraka, kau kari masuk anak ke surga. Jadi nama murah apa-apa ibu membuat orang sayang kawak tu nan paling murah. Jadi dibuat je kini bah Allah Ta'ala kesanang, bah Allah Ta'ala ke cinta kawak. Oh tu bah tungku lawa buat Allah Ta'ala sayang lana elu-elu je wak kerajaan ni. Tak ada nan kebangi Allah Ta'ala wak kerajaan tu. Tak ada nan membuat Allah Ta'ala berang je perbuatan awak tu. Nan disukui Allah Ta'ala saja kerajaan awaknya. Tetapi awak dimasukkan ni dia Allah Ta'ala kena laku. Kira-kira mama
kita laki-laki lah apa-apa. Dipiciknya awak dek orang rumah awak. Awak dek sayang bana ke orang rumah awak kau ah. Dipiciknya kau kuat apa? Sakuai hatinya ditapih mamici awak tu. Mai jauh mah. Maluluang sampai kasih junjung luluang Lai talok dia nyomberang ke bini no. Lai talok dia nyom mampacarian bini no. Lai talok dia nyom mambaleh piciak ke bini no. Tak taluk dia nyerah. Sebab picik orang yang disayangi ikut adalah cinta. Nak yo takah tu mah. Mama kan mudah dulu kau. Ni nak tunggu langsung saya kata. Kalau orang yang awak sayangi itu dipiciknya awak tahu biasa kiati awaknya. Nak taluk dia awak mengamangan. Maka dari itu apa-apa ibu, kita perlu adalah diri awak. Dan kita caliak buruak orang, caliak buruak awak. Buruak orang tu nyolo mikian, nyo orang lemah. Menghalau awak nama mikian buruaknya. Oh laki sianu nak pulang-pulang do ustaz. Pakana lo awak memikian laki nyo. Laki awak tu mah. Bini lo lah memikian laki nyo. Baatu ustaz sianu tu nyo mengaji lai tarui mengaji tarui wirid pengajian na tempo-tempo pi bagunjang tarui juo. Inyo kan orang lo mah. Nyo kan memikian pikiran je lah inyo. Nan awak pikir lo diri awak, nan orang tu dipikirlah inyo dirinya. Oh koyo kamu nyelamen orang awak ikan-ikanan jo sini. Hai, engkau lah mengaji, lah wirid tiap minggu lah cuma menangah pengajian, patuh bagun jiang dulu kerana jolai. Itu sehingga itu pandai awak tu. Oi la iko gae ala tunggu sumui di la putia uban la putia sumui bato tinggalnya sembayang lai tengah itu pendewa itu mengingat tak itunya oko nak sembayang endah malah nyurang lama nyekar pikir lah tu oh nak pikirnya bahara tungku batu ustaz inyulah tu nak sembayang tu. Olah karam biasa tanda tigo tabuang di tepi jalan laputia uban di kapalo babuek sumayang sangai panyaga awak kasumbayang awak biasa enak do kamu saji do kola tuo awak laputia awak rambui kasumbayang awak kasurau cuma orang gak kia temasakan sembahyang ke surau temas sembahyang temasakan awak bayi patek ni tapi lain tak ada apa-apa di siku mudah-mudahan di siku you tak ada natakai itu yang penting kini bulan Ramadan ketipu bulan yang suci bulan yang barasian kita barasian jelah diri awak kita peluan jelah diri awak kita kiki habis sado doso nan pernah kita pabuik ndak do kita nan ndak badoso ndak do gatia yang tak rata ndak do manusia yang tak dukui daripada kesalahan badoso awak sadolahnya jadi cariak doso orang cariak doso kalau layawak akui awak you badoso ya Allah ya Tuhan ambo you banyak doso doso nan ambo pabuik lah sambuah benar rasanya ya Allah matu ambo badoso talingu ambo badoso muncuang ambo badoso tangan ambo badoso kaki ambo badoso doso gadang doso ketik kadang samu tak kerajuan dia dambo dak tapa bedaan dambo samu ambo kerajuan doso kok tobat ambo ya Allah Ta'ala takai ko tobat ambonya ndak talo dambo ka masuk neraka doh ka masuk sarugo sakan wa aswe
awak pagunjang dak taluk awak seseruko rasa dak patah seseruko tu awak rasa itu. Awak pembaca budak-budak ustaz datang ustaz ceramah kau ini budak nampak awak dan pak awak kini kok ada orang-orang guru-guru awak siku dak tu nan elok jalan nampak awak tu budak cari awaknya. Nam budak je nampak awaknya. Banyak dosa awak. Ba acara tolong ampuni dosa ambo ya Allah. Yusamparono tobat kita kepada Allah. Tobat nanaraca adalah tobat ciri ayam. Tobat kau dua macamnya mah. Yang pertama tobat sambalado. Tobat sambalado kau ketika padanya hilang pada ulang lu kalau jauh lihat. Oh ketika bergunjang di surau sabu gunjang surau dah sabu gunjang masjid dah kalau tiba di rumah di rumah masing-masing dia bisa sebut kawan ala bergunjang kan dia tiba ke di masjid astagfirullah lu balik tobat sambala kok dapat tobat awak ku anda tobat ciri tobat ciri ayam koma. Tobat ciri ayamku contohnya awak duduk di teras rumah awak duduk di teras rumah awak kau tahu dah awak ciri ayam di teras kita baca sesudah kita mawai ciri ayam tu apa nak kita baca kelera apa apa kita baca sesudah mawai ciri ayam tadi kau astagfirullah baca. Kau ya astagfirullah baca ustaz. Lah ya baca astagfirullah. Astagfirullah ayam belati ayam siaku. Dah berutak orang punya ayam bodoh sampai kau orang-orang punya ayam ku sumpah. Batu iyo di barasia lah ci ayam ku di tangan awak barasia. Dah sudah barasia jangan ci ayam di tangan awak tadi kau tidur. Baunya rasoi baru di barasa lo balia disanglai di bunda segala macam di du ala kailam baune atau baru sanang hati awak lai baniek jawab beko kamawai ci ayam lai takai tu Allah awak ndak di karajunan salah tapa buek dia awak capek itu meminta ampun. Kalau lah minta ampun awak jadi niatan lo mengarajuan salah tulai. Kalau ada orang yang namu apa janji mawai ci ayam serilai berarti bau orang tu. Dia waktu tengok ada berjanji dan misu ada nawai ci ayam mau sekali lagi kecil. Mula sudah kena ci ayam kau berjanji lo nyo mawai ci ayam mau sekali lagi. Dia tengok tu. Dia yo ngok yo lo. Jadi kalau ada orang nan lah membuat kesalahan, berjanji lo nyo kamang ngaju mengaju kesalahan tu berarti bah orang itu apakah telah kira-kira. Jadi jadikanlah pada malam kini sebagai tobat kita, sebagai kembali kita kepada Allah. Jangan sampai kita orang menjadi yang fasik. Aku orang yang fasik yakhruju ala ta'ah, orang yang keluar daripada taat. Jadilah kita jadi hamba Allah yang berasiah pada malam kini. Acaranya lah apa-apa ibu kita tak lama ke puasa. Bila kira-kira bil hari awak tanggal berapa awak puasa di sekolah? Tanggal 2 balik kinilah tanggal 2 10 hari lai waktu dia awak 10 hari lai kau pagunakanlah sabaya-bayaknya nan pertama nanti kita tamui kita jadi bini orang tamui suami awak minta maaf lahir batin minta reda suami awak itu dan pertama kita nan laki-laki aja maaf lo orang rumah awak minta maaf lo lah ke rumah orang rumah awak saling maaf memaafkan. Lain kita kalau jual di rumah tu dalam waktu 10 hari kau. Sesudah itulah sudah kita minta maaf laki bini, suami istri minta maaf kita kaya ibu awak.
Kita na laki-laki, kita na panusi silau menyilau mintuwa. Minta maaf awak kami tua awak, minta maaf awak kaya Hindu awak. Orang tua ku ada 3. Nan pertama, orang nan melahirkan awak, ayah dan ibu awak. Orang tua jasmani awak. Nan kedua, orang tua mintua awak. Nan ketiga, orang tua rohani awak. Siapa orang tua rohani awak? Iaitu guru-guru awak. Orang nan magiah pengajian kawak, orang yang mengenalkan Allah Ta'ala kawak, kira-kira bisa kita kena. Sia dulu nan majan awak kawak, Allah Ta'ala tu Allahu Wahid. Sia nan majan awak sumayang, sia nan majan awak bayi badai cukup kini kawak, sia nan majan awak baca Quran. Guru tu adalah orang tua awak, tu 3 orang tua awak. Dalam waktu yang singkat 10 hari ko, you perlu kita minta maaf, memaafkan. Sesudah tu kalau meninggalnya, ayo turi kali penguburan, kiriman doa, kiriman fatihah kepada orang tu, kiriman Al-Quran, kiriman sedekah. Lancar hubungan awak suami isteri, lancar hubungan awak jo orang tua awak, jo mintua awak terima balik, jo keluarga awak. Jodoh sana awak, jodoh sana awak balik kakak. Jangan sampai bulan puasa kini kau babau dandam jodoh sana ndak bakal sapuan jodoh sana masuk bulan puasa kau. Jangan sampai bulan puasa kini kau ndak bakal sapuan jurang gaya awak. Jangan sampai bulan puasa kini kau bahkan juana awak ndak bakal sapuan. Maka dari itu sekali yang awak yung minta maaf kita. Sebaik-baik orang ayatnya orang yang meminta maaf. Orang yang magiah maaf lah orang yang lebih baik apa daripada nan meminta maaf. You agiah je lah maaf orang kau saudara. Dah do orang kau tidak masalah. Dalam waktu 10 hari nan pertama kita suami isteri, orang tua awak, karib kerabat kita, anak-anak awak. Lalape pado tu baru tetangga awak lain. Lalape tetangga awak baru tetangga jauh lain. Kalau lu manga-manga dolai kalaki lu minta maaf dolai. Kain dua lu minta maaf dolai. Kadu sana lu minta maaf dolai. Tu sana nan di Jawa di daun teleponnya. Baaka kini dia awak de yo minta maaf kita ayo ka paso nama. Kira-kira salah judu sana di Jawa tu. Basobo indah. Segala macam nak do bakal singgungan do. Tu minta maaf dengan namu Saya minta orang nanti hari basopok Jawa. Orang nanti hari bakal singgungan do kita. Itu nan paralu nan patamu kita minta maafkan. Saling maaf kita. Kalau lah sesudah itu apa-apa beku. Lah sesudah sekolahnya tetangga lalu keluarga lalu aku ditelepon yo ado jari lai ditelepon yo. Sana-sana na Jawa tu. Baada kita bahasa mulai sesuai kita tu kaji go ya ba malan satu talok bu kalau ndak kita amalan no yo bi matatakan tu aja awaknya kalau ndak kita amalan kaji na dapat pada malam ini kwa yo pulang kosong jawabnya baada kita tu engwang kai engwang kucang gadang lah lari ke Jawa de engwang kai engwang karanjang kosong dibawa pulang Jawa kosong keranjang ni bawa ke surau, kosong lo keranjang beko pulang ni bawa dia. Yo sado kajian tadangan kita, yo ba sama-sama kita mamalkan. Jangan me kita apa-apa ibu tunggu start ambo yo ambo sawalo mamalan. Sama-sama mamalan jo kita ko sama-sama mameloan kita diri kita. Sama-sama kita kiki habis dosa kita ke depan. Dan lalu kita peluan ke buku sesudah oleh. Bada kita apa-apa ibu lajar 10 hari 20 hari Allah kira-kira tu apa-apa ibu. Mudah-mudahan sadu itulah kajian dapat aku sampaikan bapak-bapak ibu amba tawa karih lunaknya bapak-bapak ibu sama kita amalkan. Setiap kita lawikan sakapa kita gunakan. Kali lawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadatiah. Kok gawa ambo minta ditimbang dosa ambo ampunan labiah.
Bukan tamilang mangulampai, tamilang pangali penguburan, bukan mamilang tando ambo dek pandai membilang gunung untuk diamalkan. Tungke amat gala dirajo sitaba balik dari pakan. Kok salah tobatlah ambo, kok nan bana iyo samo kita amalkan. Sambah cutita dari mulut karangan hati sanubari, bari balabeh kedituri ampun curilah pemanuhi. Atai-atai si bungo atai lah kambang bungo si tawa, walau kacacah jangguik kalantai manusia pasti baik gawa. Marapati batagui jauh jatuh ke lantai pecah bala, luko nyuati bapak ibu bukan dek pisau tapi dek kalatiak ujung lidah. Tiada gadia yang tak rata, tiada manusia yang tak luput daripada kesalahan. Sepandai-pandai tupai menompek sekali-kali kagawa juo, harimau tak dorong dek balangnya, gajah tak dorong dek pilalang. Manusia tak dorong jo cara dia pintu saratu jo kayu, nyampang kota jadinan makian apa-apa ibu. Salambo ambo hadir di tengah-tengah kita. Salambo ambo hadir di muka kita nan basamu. Dari lubuk hati nan paling dalam, lunak kecik ambo kareh taraso di kita. Atau ndak meletakkan sesuatu ambo pada tampaknya, atau mahariak suara ambo taraso di kita. Nan melukai perasaan kita nan basamu. Dari lubuk hati nan paling dalam, ambo meminta maaf sagadang-gadangnya ke kita basamu. Baada kita basamu, laika bagi maaf ambo ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau maaflah dia, senanglah dalam hati, sajuklah dalam kira-kira.